Ngumbau situ. Ngumbau situ. Ngumbau situ. Ngumbau situ. Thayu withia wa na iliso na itheo na kila cha vatani kwithwa na wikwatyo kana iliso ikavikia kwithi wa sitambarale na withiwa na wikwatyo wa kwikala nthini wa thayu no nitulikangile nthini wa ndambuka na twalikanga muno na utuini wa mavoloni ni votu kwa Ngumbau yitu ya muthanani wa mundi ndio thocha musaisi tukavikie kutambania imwe tukavikie kumana ni iliso siva mweni witu avikie na kulisa na itheo avikie kwithi wa aithea nina ugocha tutambanie imwe musaisia otondo nina kwa thatu kukwatania imwe nthini wa kilungu cha Ngumbau situ kwambia oyu isani avikatu kavikie kutambania imwe etiwe ukewa wa mweni witu muthanani wa umundi nikenda kavikie kwiwa wathuthika na wavikia na kumana kana Ngumbau sio ndisi ethiwa na ukewa wina lukwata nthini wa thayu wasio kana siethiwa na mwendo na chalo tisieta nthini wa kilungu cha Ngumbau situ ndio thocha tukavikie kutambania imwe ngina muthia wa kilungu kitu ndikiona tukwatania nthini wa Facebook ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV/FM official na unga tieta Veronica Siombua Willy ndini wa YouTube ndio thocha na moko ele tukavikie kutambania imwe na ndi tikali ndini wa kilungu kitu muthanani wa monde asante ndotoye musaise wita wata na kuoni kutui nikati likendeni wa kilungu nitawa Samuel Mutua ni wa maboloni na ndi Samuel nuto na kuelezea musaise ukiwa wa kukuma kusia wa kuvika muthanani wa monde nye ninasiwe nasei makwa makite ngai nidina nasomethiwa lakini thina wakwa wokiolika na mina form 4 na kwete grade ya B constant na intention yakwa yai nisome na niende na nitwike kindu cha bata cha utethia nthi itu ya Kenya lakini ila na mini form 4 netiwe ni andi yakwa ula wikala at the river nikenda nithukumange ni tajiri muno nikenda nikalange kuo na nyenegwa muyo tondu inona nona mbenda ikenda kumalucha ambu maluche kenda ndo ai university na wetito university ba netitwe JKUAT University Teaching of Agricultural Study and Science and Theory na ni wake ukie nye kani asie ni anite nikite ngai na nipokete ngai na ndiesi ngewa yaka muno na niwokie itathimwe oka nona ambonia wendo ute wa kawaida na nyendia soete kuonwa wendo ute wa kawaida na nigwe wandikilie pradoni yake nona mbia kungwatanga nasa nigwe ndi andi kwa kwatwa ichau na yu nigwe wesio mbia enda tukome imwe nye na mwia nambia kwetikila tondu izi ni omundu nambia kwetikila na twalika ngali twelekele pandu beta wakitengela tutuka kwa iya bai ngai anenea ambia undu wendete kwika wikua kana withelela bu ni namwiye nyendienda ambumisia na ambita mjinga wake ukayu anacioka twekala abandu beta wa sabaki nacioka mao indi nabikasa itatu cio tuko aliyo ya weyo maendete twendete 12 kou intention yake daituka kome kou indi no ni utabia weekend ingi azoka okie na umemeana atatu na akuete mibuko naona mibuko twatula ngolobani yake athandatu puto ela twalikile buye naona maumia pastola na maumia kilo nona kisuku cha kilo na maumia kingi tiwo makunu yandi ambia ndaka mea mondo na the ya dambaka ambia niendai onye the kwemano no meke isasi pastolani ambia nienda itokoa jai nondongi naende ni pole nondo wao
Tena ndungi na inika. Atio kukwata. Kunywa cionthe nanywa. Ila nanywie. Ani komandi. Twakwana ngwa cia nthini nake. Na umathi newie sindu cia paki nthini wa mwi wakwa. Cia paki pio na newie kweli sindu ni cia uswa nthini wa mwi wakwa. Yunye asaniwe nokie kunda ndu wambite watabia ciai ngakua. Nyendia atabia ciai. Ana leo tabia ciai. Ano kanetwa ni brother akwa thukuma Eldoret. Nathi Eldoret. Ndibika ba ilobi ba yolwa muthurwa. Ethana kajo kanini very sensitive. Kajo kanini very sensitive. Kakosa pala woi andumia andi yakwa andumia kakale andumia ngali twakonga nayo ila sindu cia latelwa ndibike ndoleti metho ni maiye yungali su ya biria su cia kongania na twakongania nye na ngali na ya aki utembele na mao nitembete na mao na ya na yu ya nye na ligang na tembe yengali sio tukumbaka Eldoret dibika Eldoret ndi metho imaiye haya munuka okie ba zeze okie ba na zeze okaba yu brother kwangu ni angulia we okakoki ye nekalanga kwake asoka mbia akanguli chengali onetha ndwi na metho wikata winuke nalitwa ngali na yune ne nalitwa ngali nenuka yuko gwe no kie na boje angwa na boji metho mampinguka ulandi akunia nya kwa simu amwe nienda mwete mwana osu ni mutwae sibitali onethe akwa no akusie kiwi kindu kimwe wailito kusia nitwaumie ba nya kwa nethe akwa twathi lobby na twai lobby atutoie obisi emwe ya devil worshiper na ina kolwa masito mandu maitu onthe ni elesia onthe na elesia onthe na atwe umaimuthi asia imakwa umaimathi na cia imenuka ila cia imenukie asia imenuka nake we atiwa nake anenga theiya ndesira chau anenga theiya ndesira chau baka wakana igwo kwitha umbano munene oimoni yu kwina umbano munene oimoni ambeie twethi sibitali na ambosa twathi na kenangali twabika ba Nairobi University pe numba pa wetina pe numba mwe ya primason ambia tolikebu twalikabu pe numba pe da sensitive yani miomo sensitive twalika na kunde bio ila twalikile na kunde ne ila twalikile na kunde ne twasiokie miomo za bingo katwa lift twathea na kunde pio twathea nde pio kilomita 30 ndebu na kunde pio kilomita 30 kuwe konethe ya andu memetho miana kikombe mathio kilako konethe ya andu memetho miana kikombe mathio kilako haya nachoka nethea pedha obisi thanthatu na yambe the registration pa wili kama omoni with ya twindo shapu tutabila wo thakame ukakundia thakame sundi ulea ni nakundiwe analika na ela nalikile I was surprised na interview kamba on the education kwe satani na kwe ngai nye kindu kimwe nikie kwi satani na kwi ngai nondo kila nonie ku power bika registration pedha etu ainge muno athei memetho miana kikombe na onthe matembete kenda makomena kwa kou
na kwa nundu na ina ngai ndiathi kune weka na ina ngai netie Jesus ukesaithia etumeba mesie ni sitwa ya Yesu ne sitwa ya Yesu kuthitha thi rea muno itha thi rea muno na emabu na twa kwimemba thitha stage ya Kelly nathi na inalea na imano na andu acu tondu inetie ngai na tawa ya katatu itho kunengwa wia na nditwa ya katatu na sengie muno pesia na twasoma nacio form 4 twekite 208 na ciithiie ku na isiakwie ku siakwie 2010 na ciithiie ku na ciithiie ku kwanza imwe sikamana una tondu skulu ina tabanacia ikatuya una tutabacia ndeto indu tuoko na cinye nditona kumwoko yu ciana isu ni ciathikiwe ku ciana isu ciathikiwe ku ciakitite othembo na kusiekwo ciethayo ona andu ingi ni mesi na methiie ku tayu for example wona mundu mekanilie ilo kwikania ukona oti nomo company ingi thithana ku na nye kila ngutapia education makwa kwi satani na kwi ngai kwi satani na kwi ngai tondu ona mundu amina kuthembwa kanalika kwa Illuminati yani etha akaundewa ku na nye ninguweta na nye ndiwete sitwa ya mundu pia atabania nene Kenya nethigie ku atabania nene muno Kenya nethigie ku na nimona ku maitabania na kwi aini mandansi na methigie ku na nye ningwelesia bana ndiweta mundu ila wigwa kwekiwa ndansi bandu na kwekiwa ndansi bandu mundu su wa ndansi okana kayo sensitive kauketha na anti akamba baatha ke reflect andu asu onthe aichoka atongeku ukegwangania no kwie tuona bikie stage ya katatu nete wa satani mwene Lucifer mwene ailiata mundu thiana kitue cha siba thikie kinasa inene etha ngwatie kuoko ku ono mundu ndithukuma kuoko ku kuigwa aku kui kwathukie mundu ndimuthukuma na nikala maisha acu yela na umie ku gwetokitie acia o ena ngai acia o ena ngai mutungei igwe na kokie na cioka ku anoka na umela Kenya yuko na kwa iko nindi under the sea ya ilobi kana ya bataoni twalikiile ilobi lakini twabitie kiwu twabitie kiwu nondo ndia komete lift ni twendienda tika 30 lakini ina mana not that lift the end 1 kilometer per 1 minute haya waumabune wasiokie bayu kie ku musi na anti waku mwatiani ata andi akwambita ku anenganie na acioka ese ndi icioka lakini nyu kindu kimwe ngwacia mundu ina ngai ndamana na Biblia yacia mbeu ya ngai ndikamana na wacioka yuwa weithile ku musi ata na thithi nokie kumila Westland na the ya ilobi anoka ku na twa wombothani niwe wairetie kuma tauni kubika ninye nethiatie tondu na ina that knowledge na noka nabika na bika ku na twangwa kundu kubothe ni bothetwe kwanza asei makwa ni maumetie more than 400,000 maimbiiti dia tondu diabwa nomo ndiene ngai liu na thelea kuthilea na bwa kindu kisanu na mana kuwi kwa 2009 gina 2015 miaka mwanza asante Musaisia ni kwate ni wabikia kwewi wia okewa wake Samuel naende ni wamanakana kwe ngai na kwe satani naende ikulu yako tunambo kwa taudhumo ni ukulia uingalikoni yiba ekatu kwa taudhumo naende tusukedia twende ye na kilungu kito Ngumbau sito
Ngumbau situ.